Kardong pini bertar jikta pini prime time news samang pini li imoni teron pi. Aprang si bertang ton pen cipajur medam de aprang bertang kung pi arjikta. Pini kese asa he malong kese tumpen patir pi ponsi Dr. S.K. Das meklang ogi klema kutak perang kiamai ki pedopon. Deepfu Medical College Police Point along non-hetong ke sampona kumlin asai kesai oi. Nilip chokyo lang kang pantikro rong narke power aratum thorpaksi towar sangkiarlong kachathok. West Karbi Anglong jengkha ayuti angkang kuthot kangkir ke papontru. Pinyari tilia por manja pendila adak towar ke bagla bajok amlokhi mate rong thilwa long ihum NL01AC 6571 atrak kachingkoi. Dr. S.K. Das meklano ke klama puthak songsor ke batum sodakan kapen ram. Bertang kung PRG gada pit puthat bertang ton pen cepajer midam snang. Nilitum News 24 Karbi Anglong channel pen pangdak pondera pit Lompachong Youth Development Committee pen patir piponsi Deepfu Medical College Police Point along ke sompona kumlin kisai oy puthak ningkang samse cepaklang. Kedam tang ni phaing koira ke thom vosi Karbi Anglong Autonomous Council Foundation de arni karlitang sar sing teron lapen Ru Simpson Singh Intia kumlin man ke do Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang lapen man ke do MP Horan Singh Beat Tumahin pen kang pupona kumlin chikloijon awelang pen tarpang thek poster banner ke salam asai kisai oi ajok Chehek edlo anpa ta ingchin ki binang jedim cheksi ingpai ponrong lapusan si karlitang man ke do akumlin ke sombate keselam ke mesen nangjia porlo pusi Lompachong Youth Development Committee asong ahin pen ningkang samsi cepak lang pon Lasi Prabjin pen man ke do Karbi Anglong Autonomous Council CM pen contractor atumapan pingkhat thusi paselam pe metu jiapan Lompachong Youth Development Committee amai phu dhan rong phar ahin pen chuning repon News Desk Report, News 24 Karbi Anglong. Nilip chokyola angkang pantikro lapen bogijan PWD atuwar kaheno labajok pantikro rongner ke barat thurpaksi sangti lapen arlong ke thokasai kedengpon. Nilip chokyola angkang pantikro lapen bogijan PWD atuwar kaheno lason sila bangso atuwar ke pemeja phanpura sorkar pen nangrablo bonsita Sangti Arlong Paproy Paprai Chot Ajok Non Kaheno Etsi Pantikro Polling Station Angkang Rongner Kep Arat Kedam Kewang Kisung Chetong Tunanglo Sorkar Pen Bangso Towar Kaheno Puthak Nang Chelang Tujibon Pusi Hawar Aradatum Towar Cholang Dinglo Athe Nonapor Barikha Arbe Ki Jangwerajo Langbung Langplet Hawar Aradatum Pinangan Kisung Chichak Nanglo Lasi Prabjin Pen Hawar Aradatum Karbi Anglong Autonomous Council Aphan Kirabji Aphansi Chuning Repon Nilip chokyola pen berta pangdakpon Moses Teron News 24 Karbi Anglong. Pini arni tilia porahut Dr. S.K. Das amek kelang no puthak ke se asahe malong pherang ke amai kangipon. Pini jakhong ni phai krepo arni kangsam por phai pho por malom ke se asahe malong pherang ke amai padopon. Pangso pherang ke amai along akhai thangsing timung kongchon bang ke se inglong pho chipayam puponsi S.K. Das amek lang no puthak lam jai pon. Dr. S.K. Das aphan kes ki pichot kali a license ta ing than ponangji lapen pharmacy ta pasis pontoy lapen poster sitami akhai Barnabas Killing debate secretary lapen George Timung aphansi poster ke salam ji aphan pura akhai general secretary thangsing timung pen ar pupi pon lapen puthot ke phowek abang phia phan sitami kero ki pi ati alang lilason kachethan dak pen law and order aronatek Kato kawe non kiwang silang atum anta sona kisong ke pohut ing tang rakpen cedan dunang jipusi than pon. News Desk Report, News 24 Karbi Anglong. Last night incident that happened in Anjali Pharmacy. Kasi non tuwe or five droxy manong for Anjali Pharmacy long to
isi orang no asai ikan dokok isi ni tu birta lo. Asal lah so birta te itu law and order tu ta ala kepo lo abang pi FIR piating men alang ni kan neb lo isi alang ni kan. Asal alang ni kan neb lo boy pit si tame itu isi responsible organization Karbi association ini pekerja itu kita lo. Je Anjali Pharmacy dong kita bom SK Das alang di orang nu kacau claim ke bor ibang ini tum lang di tum pekerja dam di masuk resmi dong. Ate alang di inut of pan kita me senji munit pan kisuber kita me senji bang ason orang nu kacau claim ini tum ning jangje pik ning duk pik lapen alang di kacau claim ini tum cicam kasi dili tu kipu kang tu kala lo order tu malang kan non hem kang sam beng edlo si ithan si beng edlo boy pitch tame alang kan lo tek men koso si kang saiji ma kolang dengas kang saiji ma halaso ke pang sai ke pas sikji pang si tu la bangso apes mit ke han lasi itu dowe ma si di food hada in charge alang di siras intibet jikilo alang ni ke thana teng ke alang di case number 130 kita bon mayo peno section 354A 376 IPC si alang di thando tas la bangso section kita bon teng ke alang di molestation lapen rape kita bon lo tas non ni kaning jiram si pakila lo alang khan la bangso section 354A 376 IPC pa bon death boy please tabi law and kon makan saiji alang ni pang saina militment puthot kaning ji kalau Assam Medical Council pe tame alang han license bang thanti pongji pongnangji Dilayanat ke dampom ihuma truck Amlokhi National Highway 36 along Kachingkoy Pinyarni tili por phai phwa por malom dilayanat thu ke dampom ihum NL01 1AC 6571 a truck long thilu National Highway 36 along Kachingkoy halapu sangti ki pon a truck ta laswa dimalong thotsi chingthang don laswa job Gontai siba kapor pupu motor cepar long ledet kopai ke me katewara bang areng ke so avelang havar arat ke than ke manja pen dilaya daktowar ke bagla bajoksi lapusona kisum chechak nang lopusi ke dam ke bang aratum jong होता है माने कम से कम डेली 2-3 टा गाड़ी फंसे याते डेली केतबा राती फंसे जाए केतबा दिनत फंसे जाए हाय एते एटो गाड़ी एक्सीडेंट हुआ मते लाहे के आही আছে কিন্তু এই দাবা পিছতে গাড়ি एक्सीडेंट আচ্ছা গাড়ীখন কোন গৈ আছে হে গাড়ি তো মই ক'ব নোৱাৰো কিন্তু ডিমাপুৰ যাব নেকি আচ্ছা তেতিয়া ড্ৰাইভাৰ কিবা ইনজৰ হৈছিল নেকি না ইনজৰ একো হনে কিমান সময় লাহে কে গৈছে সব মানুহ ইয়াতে আছিল হয় মই বাহিৰতে আছিল আচ্ছা মানে আমি ভাবাই না যে এক্সিডেন্ট হ'ব তার বলটু সলটু ছিঙি গল নেকি হয় সময় রাস্তা বেয়া তো পুরা কন্ডিশন বেয়া মানজার তো দিলাই লগে রাস্তাই নাই রাস্তাত গাঢ়াতে রাস্তা আছে না রাস্তাত গাঢ়া আছে কবই নয় হয় কিমান সময় হৈছে এক্সিডেন্ট পাঁচটা ধরো করে হয় 5টা 5:30 জায়গাটো কি আছে জায়গাটো আমলো Foloni pen berta pangdakpon Deboram Kathar News 24 Karbi Anglong Song Sir ke batum pen patir piponsi son thom ke hangpon pedo like Dr. SK Dasaphan transfer wek nangji lapen along ten a pharmacist along ten nurse to wek nangji lapen CC camera dolab nangji pusi ke hangpon pedo Song Sir ke batum pen patir piponsi Inut Medical College along claim bangpu Dr. SK Das lason meklangno ke claim abang puapan sodak pen pinrem pon pedo lake license ing than wek nangji lapen Karbi Anglong arlo pedo long ledet nangji lapen chambers along tinta nurse GP rep nangji lapen CCTV camera GP rep nangji kalite sodak pen ing sai ponji pusi KAYO KASTO LYTC UFC HTSS Lapen AISA aham pangasong atumpen kehang pon pedo News Desk Report News 24 Karbi Anglong